Clear tu te hinzawain si baivek ule tun chuma chuan Hmasang pathiante anlo let le The Return of the Ancient Gods teacher than kana zia amana soizauna kan ngai thla hodona Hmasang amana testimony asoinge kanon le chhuak le donani Hebrai Juda chung kwa changa rompiang le seilian kania kumrat mi ka hanni khanin pathiani a om karing lo ta top mai ni achan chu bible a athil ti makte an han soya kan han zirte khanin kha tiang kha ka hmu lo awangin karing theilawa ti chuang ka han upa chau shet sheta pian chan hi chu kan nei don ni in ka sha ma ero chu enge moni om chuan karing le ta pathian om rin lo top kha thil ni thein ka shetalawa ti chuan thudik ka zong ta voi khat chu pathian hena chuan heti hian katia yom tak tak ani ngai chuan ka thi don dar kara ka ringang che katia chumi hnuwa chuan voi hni ngot mai hi thilek lekin ka omta a pakhat jok phei chu rel konga katlana kal le thei to si lawa rel chuanin ka motor chu ron su don tamaya chuta chuan pathian hena ama a kanin rem siam na kha siam thale teang tuna hian ka nunna izwa chuan irong ka bolang katita a ka motor chu rel chuan ron su cheta veka ama ero chu ke chu ka him tapiala chumi hnuwa chuanin pathian hina lalpa in kanin rem siam na kha siam that le ka du kumsom hni kania irong ka bolang katita a ti chuan kumsom hni ka hanlin chuan tlanga pathian betorin ka han chhauta a iswa po tlanga chongchai china mausia te helija te tlanga ankal chin ti ka sha tawangin tlanga chuan ka kalve ta chu ta chang chuanin kalalpa le chandam tuwa ka pomta ni amma kalau pomdan kha chuanin pathian rong ka bola ama ka zui don chuanin monastery anga hian om tura ka in ngaya an soi chin dan chuan juda ho chuan pathian shilfianan signs an mamu antia ke ero chuan to swal to a rel konga motor tanga relin min sutlum tep kha kalau mamo zo kani chumi hnuwa chuan college te ka han kala bible study te ka han nei chhauchan ta ministry ate ka tel ta a ti chuan kholaya te rongbol na nein chen na in tur nei lo kholai riak chin te bula te rongbol na ka chan ta a chumi hnuwa chuanin messianic congregation bet Israel chu ka zom ta a chumi hnuwa chuan an shwai tu khanin I ka chwa san do na tuna chuan nangin shwai to ro khamin ti sia shwai tla khang ka le in she si lawa ma se pathian hne na khanin hemi hinang ma min dana nia nang ma o ani ngai chuanin a chin chhiana min peroti in chin chhiana paruk kadil ta thakhat chung khan khang chin chhiana paruk aron thleng ta fek mai ani ti chuan kumsang kha zakwa somriat pariat chang khanin bet Israel hi kalau shwai ve ta ani khati lai khanin bet Israel kha member som thum che khan niam pol kha chang chak lo em maya ka han om hnu khanin mitam takin chandam na changin pathian an hmuwa chu pol chu ale thum ale li nasatakin ron changta a polian takan lo ni chhauta ka ministry po hi voini thleng hian changklung takin lakal chhau theita ani chumi nuwa chuanin lekhabu hanzia te kha ka thinlunga khan oma mai ro chu kan ministry a khang ka buaye mawang khanin lekhabu hanzia na te kha ka nei man thlot lawa masia nuwa khanin ka lekhabu masaber tan khan de harbinger kha ka ziak theita a tuna Hmasang pathiante anon let le The Return of the Ancient Gods si ka lekhabu pasarina ani he alekhabu zia hianin Hmasang Sumerian te Babylon hautena pathiante anlo biak chin angkha kan tunlai khovela aron lu chhau dan te soin Dark Trinity chungchang ke ni chuanin Holy Trinity pale fa pale tharau thiang hlim kan neya Dark Trinity le lama a om thode aziaka chungte chu asoi zauna America ram hi center angin asoya chan chu tunlaya chuanin super power nei ramlian zinga ropui berte zinga mi ani awangte po anianga asoi fiana han ngai thlale ila hele khabu The Return of the Ancient Gods Hmasang pathiante anon let le ti a hianin tunlai kan din mun hi aron khai khom ni ber hian ka sha kan tunlai khovel han enila thil in thak danglam le dampa ngai ni to lo thil mak tak tak hi aron thleng na se emema ring lo mi te point he chuan ni lo hetiang hi ani ngai lo anti khopin thil in thak thleng nga omani chu wang chuan hele khabu in atum tak chu ring tu ten ambe le an ma chon hi enge an ni ti an sha theina tur ani bera chuta chuan chakna te chelna te engtia be tur nge an lo sha fia theina tura anta na poimo tam tak a om ani
Bible kanen chuan Deuteronomy a khanin pathianin Mosiah hne na khanin an pathian biak thin kha asoya chu Hebrai chong chuanin Shadim ti ania chu tharau tia le ania chu wan chuan heng tharau Hmasang pathiante kha mit tia kan lo soi thin ringot kha an lo ni lawa tharau an ni zia ati chiang hle ani tichuan khang pathiante zongzong phena khan tharau entity engemoni mania thu ne thil ti theina nei an om ti kan che thiam thei ome sama khanin an fanau te chu mole ka hne na pek an ni thu kha in zanga kha po kha Shadim ti ania man lai Bible lo let tu te khanin kha Greek chonga an handa nuwa English a let le khanin ammonia ti na oma chu demonic ti na nia demons ramhwai thashang tia mizawa kan lo soyang hi anita ani Milem behaute pagan culture ramhwai ne na in thoi chinte an culture I han en swanin khang an in thoi na te kha an pathian hne na an thana chu pathian chu a phena tharau swal te kha an lo ni ta ani heng pagan culture reng I han en swanin pa ramhwai na alu khung te tam tak anuma chu Bible ina alo soi ramhwai an ko chunga lute doite ayen thiam te angkha an lo ni ta che ani chu heng ho reng I han en chuanin an ka changa chil phwan tla ramhwai na amante an omatin khur hlok te rak chiaw vak chinte tin channeling anti tharau imbiak theina na an taksa ron mang chinang te po kha noma priest te antia aja doi thiam pui thiam tiang te kha anom ve zelani kha Bible iswal ang ko chunga ta lo no chwa tam tak te mi zia ning khan alowin ang vek ani ti chuan hemi pakhat chawa om mai ani ba ka nampum pui ang hianin demon possess ramhwai man an nam ang hian ani theita chu tunlai culture I han en hian I muthia mo me lali swa kha khovela ron kal khang zong chunga thune ina kha anein ramhwai man te po kha a chwa zalen ramhwai te kha atno chuak zelani tin chu mai baga lali swa ron kal khanin khove pum puya chanchin cha shil mai baga azir te kha chanchin cha shil torin atir chuak bok ani ti chuan pathiana oma atharau thiang hima oma lali swa ombukatin pathian dang te kha an om vele a khang pol pani pathian le pathian te kha anin do tareng mai ani tirgo te thil ti ien swanin pola zui reng tu me chha khanin anni na te kha tlang au puya annuwa pola khan alom talawa athena rima ara ko chunga ramhwai kha anno chwa sak ani kha khatiang ang kha khovela atam chho to em maya tin Christian te kha engwangin nge anung chunga ram sakol te eitura ampek chin kan di chuanin an pathian te betura an kundu lo wangani khata po khanin pathian te indona I mu theyang ring tu te chuan khang ho pathian ambiak ang chin pathian te kha bedu lawin an pathian pakhat ambiaka chau khan an rin om awangin khang ti du dana te kha an lo to ka ama ero chu atopa chuan pathian thunung jok chanchin cha chuan an hne zela romlal ram chu chanchin cha chuan alo tuama tin he khovel pum pui po hi chanchin cha chuan alo tuam ta zo kani khothang ram western civilization kan tia po chanchin cha chuan a han tuam ta ka khanin ziusa ambiak na mun sang te kha an ti chha Dionysa ambiak na mun shrine te kha ti chhatin alo omta an pathian te chu ti chhatin an lo omta ni ama ero chu khang pathian te ti chhat khan omma sela a phena tharau te kha ti chhat ve an ni se lo chuan engthil nge thlengta ang engtin nge khang tharau te kha anom ta kang hemi ti fya deuh tur chu lali swan te khin thua soina khalani mi pakhat ramhwai na mana chu ramhwai chu hno chhuwa ani hnu chuanin chu ramhwai a chu omna tur shalawin awaka ka omna hluya khang ka vakal le te ang atita avalet le atum chuanin chu a omna hlui kha mishinga kha ti faya phia fai hliawin a hmuwa ama aya swal ramhwai pasari dang lain chu mishinga chu lali swan a soyangin a hma ai khana chhat thu alo soyani ti chuan hnuwa kan han chhar zel phei chuan chu chhuan lo la om tur te chunga thleng thei ani thu po asoya chu ta chuan mi pakhat chau asoi lawa a culture a hnampum pui ang hian a thleng theya amma aya swal tharau swal te kha a aina sign an ron che thei ani khan hnam chunga khan chu tiang che chuan
he Western civilization chau pot living kan culture a po hian chu tiang chu a thleng the ni a mai chan chin chain kan rama ram huai a bauta kan tia amai ro chu tun lai engwangin nge mi ten ram huai an hmu na sat em a ma ai swal ram huai te khang kan ram kan nam an obbe chuan a ma ai na sain kan nam hi a theizo kani nam culturina lali swa kristal pale chandam tua apom che khanin a nampum angin mass deliverance chan chwa na kan lo changta ani heta hian vau khana a thei tlat mai chu nam mass deliverance lo chang to ma se a in chu phiat faya optu to lo pathian thu ina alwa reng lo in chu a ma ai swaram huai ten an luang chia khanin chu nam chunga po chuanin a chwa san tu tharau swal te kha ai swal jok nen anon lutin anron op thale thei ani khothang ram chau ani to lo kan ram po han en hianin a ma ai swal chanchin chaina a bauta ram huai te kha chung ai swal chuan kan nam hi min oplet le thei ani chu voin ni a hianin tharau swalina a oplet le na a ayana sa zo ka arom be le na chu kan humek ani lom ni chu wang che chuan lom tun laia thil thleng te hi thil mak kan ti in dam pa ngai ani to lo hetiang hi ani ngai lo kan lo ti chin swal satlia ani to lovin ram huaina aron oblet le na nam ang le a culture anga kan to wang ani ti chuan hei ram huai na alu khung le na chau mai ni to lawin tharau le ram huai biak na min shwai lo na lo ni ta cha mai ani hei tak hi Hmasang pathiante anron let le na ti chiang tu kan namina a hmu mek khovelina a hmu mek chu ani ti chuan he le khabuina soi nampum puiram huai biak na konga shwai tura sul su tu heng pathiante zinga a pakhat na chu manlai hebrai chonga an soidan chan the possessor ania chu nei tu emo master ti na angania hebrai chonga soi tak chuanin bal ti ani ana tho ber chu nam pathian che to te pathian an shat lo na tur konga shwai koi ani he bal hi ani tharau dang te shwai lu tura naron thok ber chu tharawaron lu theina attan chuanin kong kan lo hong ma sa zo kani ama mai khaina ron lu ngot theilo ke manin kong kan lo hon wang ani engtin nge kong kan lo hon kan ti chuanin kan in pathianina opna kha kan lo ti ruak ze la tin ni chong chai nun kan thada em wang hi ani pakhata fian ria hun nei man to lo khople pathian ne na leng dun nun nei to lo khop nam angte amimal angte khan kan lo tam to chuanin kan nam khanin ba la ron lu theina turin kong khar kan lo hong zelani kan nam chau nawin khovel pum pui western culture po han enila ba la lu theina tur hian na satakin kong kan lo honga chubi ron lu theina pakhat le chu kan fa te a ani no pang kan en kol dana engthil nge an ngai sak to engthil nge an ti enge an tui pui ti han en hianin zoi na ron lu dan chu kan mit nge hian kan hmu me ti chuan ba la ron lu chuanin pathian tharau thian him chu anek chhuak zer tamaya chu skula te na te kholaya te khoi hmuna po pathian lal to lovin ba la chuan thu ron nei na sate mani entirnan Russia ram khi lo en taila Christian anni na kha la chhuakin pathian thu chu la chhuakin communist Stalin hnuaya khan anom ta dai maya chu secular lo ni to lo secular emo kan ti hi demonic ramhuai na tho a phena han lo om tlatani tin pathianina alo ompui nam pakhat le chu Germany an nia an nam khan an vulem ema ama ero chu pathian thu an nam achanga an nundam pa ngai an culture achanga an lak chwa le che khanin enge an ne Nazi Hitler an nei le ta ani secular ni lawin khami phena khanin ramhuai na tho alo om le ta zokani America ram kan en chuanin an zirna ina chang te khanin pathian thu le chhuakin jong jai te kha an khapa chu chuan an nampum pui kha alo ti cheta reng mai ni an shiat lo lain chu tiang che chuan kan ram Mizoram a po hian ni Christian chu kan India ama ero chu kholaya te jong jai kan han mu hian mak kan titlat chen kholaya mi jong jai te mi nan lawin jong jai kan mu te hianin thalak sak emo a in ti fela chu ti khati in ti na ril ru te kha lo om to ring tu chu khoi mu na po a jong jai pathiana betur ni ai khanin kan rama cha in ti fele mo in le Christina ang khan lo thang to kan nam po hianin kong khar kan lo hong na sa to hle ani ti ko te thil ti a khanin pola khanin
azina mi te khanin mani thil siam chhuwa kha chibai an lo bu ka pathian anga an lo biak kha avmuta a khata thuwa man kha tekne ti ani voinia technology word lo chhuana thumal hi ani bok tin tun la ya chwanin tu te po hian ngai dan kan lo nei ta kan ngai dan kha dik vekin kan lo sha ring tu te chwanin pathiam pakhata om kan ti hei adik kan ti chu tiang pokin ram hwai bia pagan ho chwanin pathian tam tak an oma an dik vek an lo ti le a tin khothang kan en chwanin mani ni na in shlo khothanga chau ni lo kan rama po ni mi pa me chia mi pa ti te tin chen khatin ke chu thing ni in ka in shia an ti chwanin kha ka an ngai dan ni chwanin adik kan ti meita amai ro chu hei hi ram hwai biak na pagan culture thau ani ti chuan tun lai chuan technology hianin mi hi arun na se em em ya technology tel lo hianin no pangte poin om tlei thei to lo tluk ani chumi om za chu kan thil siam te hi kan lo bia alo ni reng mai AI te oma AI te la chuan min control thei tur khopin an lo fing to a ke ni la chuan kan in shelo an sala kan lo om reng mai lo ni han en phei chuanin khovel pum puya hianin mishing te hi khol ai nan lo fing to lawa khol hi mishing te aya thuak chakle fing angin an lo om thei to zok tlat mai lo ni ti chuanin kan la sha ngai mi alo le thil pakhat le chu I America ai kal chuanin bul bong pa lim liam pui hi an lo siama chu chu an ni cha enge an ti po kha an she thiam kher lawang amai ro chu bible in min shil chu milem biak na an du chuan bong lim kha an chera chu chu an bia ani chuan kha bong lim kha tun laya an en tir dan le an soi dan chuanin god of prosperity hausakna pathian an tia chu chu enge kan cha bull market te alo oma stock market shanga bull te kha khan en tir na lo nei zela tin America hianin hausakna enge chu sum le pa an dollar kho alo ni ta di kan rampo sum le pa hian min eiral na se eme mani ti kan sha kan du zia te pathian ain sum rong bol kan ni em ti te kanin enfia angai hle ani tin mamot a entirne chu poisa sum tam tak nei du na hi lo ni le ta heng zong mang hianin kan nam po hian bal pathian hi chibai kan lo buk lo mo ti hi in enfia chewang u ole khalaya khanin du to kila chip charin lut le lo ta ila apani na dark trinity apani na kan zir ho le do na ni he dark trinity apani na chu the ancient trust antia doi thiam angania thon thu chen khata an soidana chuanin bala nupui te antia ama ero chu ma sang thon thu a khan mun shanga khanin a chanchin alo nei na sa to em ani bible a chuanin ashtaroth ti in a oma babylon ho chuan ishtar ti in an soithung Sumerian ho chuan inana antia tin Greece ho chuan Aphrodite tin a ming an soi bokani mingshang shanga kauni masela mi pakha thil thumun in angvek an ni thungani ama hi hurswalna konga mi thlem tu ani a tin no chi zorna pathian tin an soi bokani pathian dangte khanin ring tu ramte Christian ramte kha lu chwa be an tum lain ani ve thung chuan a be dan chu hurswalna manginani he abeidan hi achak zia hi kan ram han enila in she thiam mayem hurna lama kan san to zia hi nupui pasal nei si lo mi pat mei chiat na mangreng an rai lo awang maya thiang lim anga langve mai te chalai tleirol ron chuak chhauzinga sex mang swal na salutuk le nupa ni ma sex mang na salutuk kan tam zia te tin lesbian gay mong ko hur kan tam to zate hanenila he tharau hian hin kan ramin obzia hi kan mu thiam thei ome ti chuan ba la ron kal masa ti chuan he nu hian ron zui ta ani ti chuan khothang lam chau kan en china khothang lam chau ni to lawin he mizoram po hian enila hurna in min man na sa zia hi kan mu thei ome America ram alu chil lai po khanin hurna khanan tluna se ema chuwan chan sexual revolution tin ming ane hialani tin he astorati hi no chi zwar na konga pathian emon ama hi no chi zwar ani awangin no chi zwar chuan enge anti mi nu pa in nei chalai anin chantir thin ani chuwang chuan kopui nei reng chung sia midang mutpui uire soitur kan tamtang chan po he tharau hian min run ve wang ani
ti chuan in nei na atanga sex alak tak sia chuanin culture zong kha min ti chhia annam khan min ti chhia ti na ni ta a mi pat mei chhia na na satakin alo hluar pha ta ani hei po hi ramhuai biak na ne na in zom tlat ani pagan culture a chuanin sexy serle sanga an manglata puithuna nan mangani temple a te po kha no chi zwarte han mut puin nuam man tol na se em chin ani kha he enchantress he pathian nu po hi a hminga chuanin da sacred prostitute in Greece a chuan an lo soi china an lo choi moi china mun sang te po kha an lo siam sak china ni chumi chu porne ti ani a tun hnuwa porn ti tongkam thumal lo chhuat na hi ani le ta ni pornen chin tan chuanin heng tiang lo en hi ramhwai biak na ne in tlukre gani ti kan che thiam thei ome ti chuan pornography kan ti hianin he pathian nu prostitute emo no chi zwar soi na hi alo ni ta zela ama hianin Hmasang atang to khanin lunga te thinga te hur her na lamzonga milem kerte aron chin chhau tir ta voin ni thleng hian chu tiang ang graphic images te milem te muturin alo omta internet khowela phei chuanin mutur tam tak alo om chhauta ani ti chuan afapa hming chu erosa alo ni ta erosa chu Hmasang pathian kan ti kha alo ni boka chu erotic kan lo ti tongkam lo chhuan na hi ani le ta ani chu ti chuan no chi zwar han en thil dang nge ati le in nei na ati chhia mi iwa wi re tir chuanin an in kar kha iting het lawanga in nei na kha adai rei ta chin lawa he hi ti pal thil thua thil thleng ani reng lawani ti she thiam thei to em in nei tam takanin chena in chenna rate asang to em ani ti kan chiat ang hian heng zong hi ashtoreti na tho vekani heng chau hi head nu hianin a thil ron ken hi ani mi alawanya heng sexual revolution phena hianin aron ken tel chu doi thil occult thil aron pung ta hluai mai ani astrology te mi in astrology horoscope in ti te hi tharau chhalau biak na le tharau swal som lu na ni ti kha en tu ten in lo sha thar ka dua tin tarot reading card manga ayen te bible in ayen na phallo wangin eng ayen po hi soimoi chi ani lo ti I lo she thar le ila tin eastern mysticism ti te new age thleng hianin he nuina a tharau ron ken tel vekhi anni america ra ma phei chuan heti hian an ti chin doi thiam wichawi presbyterian ain an tam to jok an ti hial chin chu tiang bokin mania england ta kazin bo khanin khoi hmuna khanin doilam thil zorna mun kha atam emema mi te khanin kha ngai nei to ani kha culture khan nam kha he tharau hian arun to ti chang takin atilangani tin kanrama hian langsar tak chuan ala om lawa mai ro chu sign le symbol te art shanga ka hmua hianin doilam thila in man na tam tak a om to a aruka in mang hi anom nge karing boka tin aruk mai ni lawin atak taka lawin mang to pathian chan chhuana changte po anom nwal to ani chu wan chuan he no chi zwar tharau keng tu mai ni lawin doi thiam aron ni boki hei hian kan nam chau po ne khovel ram sang hi min run me kani te chuan possessor baala kan soi to a enchantress austerity chanchin kan soi le ta a pathum na chuan the destroyer ti a om le ta ani chu dark trinity pathum te zinga mi an ni a hurswal na konga mi an tluk to chuan an hnuwa child sacrifice nauhlan na a om china ni chu nauhlan kharam hwai bula ka hlane po ti lo ma se damdoi na naw vati tla po ni se ramhwai hne na naute manga in thoi anlo ni to reng mai alo ni Israel fate ka pathian hoisan zonga anom khanin an fate kha moleka hne na an hlan chin ramhwai hne na khan an hlan chin ani hei hi thil thara ni lawani pagan culture pagan ramhwai biak na khowela chuan an fa no sen te kha ramhwai hne na khan an hlan mia zela khati hun lai le tun huna po ani thau no pang ni hi ramhwai biak na khowela chuan a him lo hul hwalani Christian sa khwa Christian na che hian no pang the lo chan him zo kani hei hi lom la li chwa Christian hnung zui dik na le alo him na zok chu in ruaka ida chuan lom heng Hmasang pathiante hi anon let le ngei don ti chiang taka ka soidu chuni Hmasang pathiam moleka the destroyer te baal te le astoret te hian nam kha run le ngei don ani
Sanaina dar a hun bi ang chata akhong ang hian heng tharau te poya hun mil ang chatin anon lut donani bala chuanin pathian laka changin a hoi son ti ranga pathian lemte abyak tira chuta an hnama chuanin austerity ron lutin hurna konga te doilam konga te aron shwai lutanga chumin hua chuan moleka the destroyer anti chu ti chetu ti na nia chu aron zui tu ani le dona anin zui dik chap mai ani America ka Cahn in sexual revolution sex na sataka aron hluar naka kumsang kha zakwa somruka khanania chumi hnu lo ka ron thleng chu kumsang kha zakwa somsari a chuan nauti tla kan lo warta a sang kha zakwa somsari pathum bor vela phei chuanin danangin akal te hialani chuwan chuanin a hun ang thlap hianin thil hi aron thleng ti kan hmu thei ho me lali suwa khanin Theng tharau te hi anon let le ani chuan a hmaian na sa le rap thlak an ni tur thu kha alo soi to a Hmasang Israel fati khan in no pang sang chuang kha an thada ma se tun la ya chuan han en ta ila million somruk palia tamma nauti thlak na hi alo to ni atam dan e me mi te khin chi po ani lo hialang Meichia tina naw an ti tla khianin a shildan emo somdan chi sang theya ma se atluk pui cha han soi ta ila Nawi ti tlak chuanin ilaw hausa sotanga ishing nuna law zalena nga inuna nuamang anti na chu heti hian an soi nawi nei chuanin I ke academic line na I hlotling lawanga I career line na I hlotling lawanga sumle pai centur inga sot donani ti ten an hanzir tira kha khan mitam tak chu naw nei du law na le naw ti tlak na konga khanin a shwai lian zo kani Chuan heng naw hlan na atwar tu apian te chu man laia chang to po khan mirit hei fa te an nizel tun laia po mi hausa te mirit hei te hna poisa pen an fa te kha an le sak mai ani eng ang side lama po hian mala nauti tlak emo nauti tlak lawa emo atopa chuan long pakhata kan chuang vek thau din na thumhuna kan ding vek thawani achan chu heng pathiante hianin an tumber chu minti chetura ron kal anni anma ni du danang zong po khan lo ti in chan ang po khan lo mala atopa chuan ti chhiat che an tum don shimani ama a kan lo soi to he tharau chu shedim ti ani a chu ti chetur ti na ani a chu wang chuan kan zawai mai hianin minti chhati an tumber le an na pui ber ani khang an na tho dan sang te anon chet dan te kan han soi hnu kha chuan thil iman thiam sot ka be se ani ti chuan heng dark trinity te hianin khami ba ka khanin side dang an la nei chewa chung aside le lam te chuan tun laia kan thil ma chon le kan boi pui zong ki anon thlen vekani kan ti thei hialang Akai khom nang kan soi fia le zoi anga pathian kan du lawa kam nola adu lo zong anga kanom chuanin pathian dang anon nu tanga chu chuanin hurswal na min shwai luta hurswal na kan tluk to chuan chung kwa khotlang adam lawatin enge lo thleng naw ti tlak na lo thleng ani mi ten nu pui pasal nei lawa nawan lo pai khan an du lawa an pai china chu tharau dua thisen dua mishing manga in thoi du pathian dang alo le chu chuan no sen de chu in thoina khan alo la le china ni ti chuan sum du na kan lo lut le boka nam kha lo boral mek ti na ani chu chung zong alo thlen hnuwa chuanin pathian dang aming the transformer anti amizo chong chuanin thak thleng tu ti alo ve le ta a he transformer hi austerity phena ania chu Hmasanga until zia kan en swan heng pathiante tu soyang chu ke hi mi pa kania ke hi meichia kani a intia chumi zia chu heng pathiante hianin mi pa kha meichia a an thaka meichia kha mi pa an thak thleng ti na ani chu heng ang boy na hi tun lai khovela kan ma chon na sa hle a meichia si mi pa anga in thak mi pa si meichia anga in thak mani ni na ni lo anga ronin siam te tin a chen chu mi pa le meichia anga te a chen chu meichia emo mi pa emo ni lo neutral gender kan ti ang te thil sang anga in siam te tin a chen chu ransa anga in ngaya in thak thleng te chu kan ma chon me kani hei hi thil pa ngai ni lovin a phena tharau swal na tho vek anni
man lai kha chuan he tiang thil hi kan hmungai lo ani kha America rama te po kumsang kha zakwa somruk lai vela hurna konga an san lai te po khanin heng thil hi aron lo om lo ani achan chu a phena che he sexual goddess hurna pathian nu khanin he tiang mang hianin aron tilang hal rum lo achan chu mi te khang kha ka rap thlak an lati in nasa an lati don ani amma ero chu he hurna pathian nu in sa khwa culture nam aron lu chil tak nuwa chuan hurna a khan an han tluk tel nuwa khan a ai na sa jok step dang jok a khan alu puita a chu mani ni na nilo ang le hur swal na shang ang zong khan aron kal ta a chu tu na kan ma chon mek kan lu mek face thar chu ani he hurna pathian nu hianin atumber chu mi pa te ampa na lak saka meichha te achanga lak sakle tin patriarchal society mi pa te thunei na hi du lo ani awangin mi pa te emo pa te din hmunni na te kha lak saka ruk saka ti chat vek atumani chuwang chuan twai ampung na sat em na chan po chu he hurna pathian nu na tho wang hi ani nam nun phung culture shang kan khovela tu na han endala mi pa te pa taka an han om chuan a in ti pa a thalawa om dan hi ti in mi nan soi sel zuya meicha kha in la pa tak a han om ero chuan o awa cha em mi pati anga ti ve theita a chake tin an lom pui le dur thungsi he hi eng thil nge thil pa nga ya ni reng lau he hi a phena tharau swal na tho vekani tin he pathian nuin a na tho dan le pakhat chu meichha te meichha anni na le nu anni na laka changa lak bawa anni na khati chet atuma mi pa te achanga lak baw kha ani meichha pathian nu angin omma se ama kha mi pa ni na omboka pathiani na mishing te asyam dam pa ngai ang khati chet atum tlatani chuwan cha feminism ron chhana te po hi insha thiam karing meichha lesbian an tamna chante mi pa ma mo lowa inshiat na hemi zong phena hian he tharau swal hian na na sa takin a thok ani tin he tharau hi sexual goddess ani awangin mi pa na le meichha an meichha na kha ti chat tumin kongshang shangin na a thoka ma sanga khachwanin temple nei china a temple a khan mi pa te kha meichha angin anin chei china meichha kal in an kala meichha chong angin an chong china ni ti chuan drag angin anom ti na ni so drag queen te kan chia anga tun lai chuan khothlang rama chuanin mi pa meichha anga in cheya makeup na sa tak te manga lama hur herna lama kal chin hau kha drag queen ania chu tiang ang chuanin ma sanga changkha na lo om to ani heng hi engwanga bo nge ni kan ti chuan chanchin tha khan kha ka lo bo ani iswa krista kha khovel pum puinan shat khang thil kha are ta ni ama ero chu namin pathian hoi sana pathian du lo dana akal chuan khang hau khanon let le don ani anon let le mai ani don lova ama ayana sa zokin anon che to thungang kan sha thiam theidan tur chuan he tharau emo he pathian nu hianin mi pa te chu meichhe a siama meichha te chu mi pa a siama ti chuan puithia ma te an mani ni lo dan ang khanin a om ti chin ti na ni chu tin chu mai le ni lo tun la ya culture shang khothlang ram po india ra mal te po ani hi pride month an ti a chu ta chuanin heng tuai an ni na te patil an ni na te an mani ni lo anga an omna tha hi khami hun kha lom na nan mang che na ni khamo ti chuan puithiam te kha khatiang nga khanin asyam chhuak che na ni chuwan chuan he tiang thil pride month te mi in an ni na ni lo anga lom na hun mang I mu chuanin puithiam anom to reng ani ti I lo she thiam thei to ang chuan man la ya khanin khang puithiam te kha mi pa meichha anga in thuam mai ni lo meichha mi pa anga in thuam mai ni lovin surgically in an taksa kha an zaya ti khai an siam dang lam ani ti chuan khang puithiam te khanin an taksa siam dang lam kha lomin kha pathian nu lem ma khanin an lama an lam pa chuanin in zaina an scalpel chem kha an kenga an luzona te han vai che nani tunlai huna chuanin no pangte anon target to tlat mai ti muthiam theyang school chen khata phei chuanin lord's prayer te soi an khapa mizoram taka hi chuan he hi ala theng lawa pathian khongai na zara kan wan neya khothang rama ero chuanin pathian thu soite khapni in nu le pa tam takte chuan an fa ti chu school a changten an la chhuaka in lama anin zirtir to ani achan chu khotlanga te sikula te public school wantlang school a khanin I heng ho pom zam
theina te a om to awangin khata khanin an fa te an da ngam to lo ani khang mi te khan no pang te kha anon target to sia kumsang khaza kwa somruk pakwa borvel khanin new year ka chwanin thil makta ka thlenga chu an ko thlera khanin rainbow movement te pride parade te an neya kong an zo chinanga hianin heng chin chian na zong tharau swal te Hmasang pathiante kha an ron let le to ani ti chin chian na zong ka a thleng kim vekani an thil ti zana chuan sign zinga pakhata chuanin he pathian hui indona akaldona a chin chian na man chu sakei bak nei lu ani khami zana khanin sakei bak nei lu kha non tilang na se em maya khami zana khami puite kham boina kha an siam na se em ma chutia boina an siam lai chuanin dance of Easter lam anti indona kaldona alam da nang khanin mi pahau kha an ron lam chhuaka hla te an ron sa a chuta an hla sak chu Hmasanga pathiante na an lo zia an tablet mi kha non sa chhuaka ni ala thu te po kha ani danang che chen anon sa chhuaka ni chu chuan heta kan shiat le pakhat tur chu he pathian hnu hianin a temple nia a soi anga chuan tavarn pap kan ti te zuin na hmun hi nia khata khana reng china chuwan chuan he the ron in chan na po hi tavarn papa khan ani chuan kha boina an ho tu ber kha chu meichia nia ma che meichia ni se khanin mi patha anga chak tak nei kha ania kan soi thiam dan tur chuan ama khanin kha Easter tharau kha aludani po ati thei ome ti chuanin a hming chu storm an tia thlipui ti na nia an la sak reng a khanin Easter emo Aphrodite I kha thlipui angin an te khina ti chuan chu nu hming chu thlipui storm ti aron puta a chuan Stonewall chung chang te anon soi Stonewall chu nangma kha lungi ni a chuwan chuan kha Stonewall kha iti chete yang ti te lo oma khatilaya Stonewall te tin summer solstice lo ni a full moon te lo ni a engkim mai kha sign zong the ang kha zana kha ron thleng kim vek mai ani tin heta ngainom le mai pakhat chu khami thla kha tamus thla ania tin Aphrodite biatpa emo angai zong tamusa pian champha emo ama thla kha alo ni le ta che bokani engkim kha khami huna khan alo thleng fel vek mai ani chumi tha chu June ani boka Hmasanga Christian te khanin enge anlo ma chon ti te li an thil zia te kha ka han chiar khanin heng zong te anlo ma chon ve na se ema chuwan chuan mi thiang hlim Saint Jerome le khabu azia paper zia ka han chiara khanin chiang tak mai thil theng dan te kha an mani hun lai thil theng te kha alo ziak fe a chu I euniam tha atia sap chonga kan da don chuanin June tha hi alo ni ta ani heng thil theng te hi khati lai huna mai khan du tok to lawa tona chuang khovel ram pum puya kan boy pui chau ani ta zel ani hi ti chuan June hi ama thlaser alo ni chauta a voin ni thleng hian June a chuan enge thleng chin kan ti chuan Pride month an tia rainbow movement te akala mi ten an ma ni na nilau an mi patna emo an mei chat na emo an ti bawni te mi pa mei che anga anin siam thla te mei che mi pa anga anin siam thla te alo ni ta ani hetai sha thiam thei tur chu khang tharau swal bo to emo kan ti te kha an ron let le khan an ma ni in hlui to kha an ron obzel mai ani Hmasanga chang to in June hi amata na thlaser bik ani awangin voin ni thleng hian June hi amata na thlaser bik ani angin aron oble ta chat ani chu chuanin thil pakhat le chu kong zo tur hianin Hmasanga chang to khanin alo bei to chena ama zui tu te kha kong zo turin alo ti chena chuwan chuan enge Juna thleng kan ti chuanin mi ten kong an zo a rong chi shang anon keng chhuwa ka chu ta chuan mi pa te mei chhia anga in chein mei chhia te mi pa anga in chein pride movement anein kong kha mun shanga anon zo chena ni chu engwangin nge a top kan ti chuan chanchin chai na ron bawani khotlang nam anga pathiani na hmun a chan to lo chuan chung ho chu ron let le don ani henga in mang mi tam tak te hian enge an ti hian che thiam lawa omzia an shelo ama ero chu he a phena tharau swal an pathian nu ero hi chuan a thil ti hi a shefek thung ani chuan he pathian nu hian in chin chhiana aneya a chin chhiatna chu chimbal hi ani chuwang chuan lom khovel pumpuya pride month ati hianin chimbal color flag an siama an tarwak chin ni ram zong hi han entala an ma ni ram flag lo chu tu man an tar ngai lo ani ama ero chu pride month ta hi chuanin ram tam tak hian
he chimbal color flecky antar chinani he pathian nu hianin pathianina athil siam zinga mi chu ruin amata anga neitumin alo mangta ti nani ramshang shang te chuan an ram din kum ani te khami apian champa phak te kha an loma an mang china ama ero chu thil mak deu chu he pride man the chu ram zong zong hian kum khata ni som thum chung thakhat chung te me mai kha an man pui ani hei thil chindan phungpa ngai nun phungpa ngai chu ani to lo top mai Jun tha chuanin khotlang rama phei chuan big takin dora te no pangina thila edu cereal te le thil shang shang kha han en ila rainbow color hi lo om vek zelani India rama po chu tiang thau chuani online shopping a te po hianin pride flag kha an lo da zel kha khoim puna po khang kha khovel hianin alo pompui em mai ni thil magdeu pakhat chu America khwanin dan an pasa dan pathum lai am pasa pakhat kha chu in nei chungchang same sex marriage ania sang ni kum khan ni in June ni som ni paruka khan am pasa chu summer solstice ani bogani ti chuan avoi ni na kum som na khanin an siam chalia chu June ni som ni paruka thau khan ani le ta ni ti chuan an hnung ber po chumi hnuwa thau chuan an han siam le khanin engting ni nge June ni som ni paruka thau khan an lo siam le ta ni June ni som ni parukhianin heng pathiante nen han inzomna nasatak an nei ti chiang takin atilangani Obama kha president roni khanin White House khanin he pride flag hi atara chumi omzia chu anrama khanin heng tharau te hi asom lu dani ti entirna ani ti chuan Bible a tele Hmasang chanchin zia na te ka han chhera chuanin June ni som ni paruk chu tamus thla ani som na che ani a chumi ni chuanin doi thu champual an nei china chuta chuan mi pale mi pa anin hmangai theina turin thu an lo cham china ni chumi ni che chuan ani in nei na chu mi pale mei che in kara ni to lovin mi pale mi pa meichha le meichha ani to ang ti an lo puan nan ni che chu alo ni tak ne heng tharau in do na te hi aril emema mi zong zong hi min ngong vekani zona pakhat alo om theita a he in do na hi ring tu te tan a hlau om theyangem ring tu te ati boy pha angem in do na hian ring tu te hi kan tel ve angem ti zona chu Jonathan Cahn chuan heti hian a changa tereng mai hei hian ring tu te na satakin min bein kantana hlau om theyani a om zia chu atira chuan an agenda hi mi zong zong ta na pom nuam le pom thei turang mai in an ron kal puya ama ero chu hun aron reya obbe na du na le mi thu hnuai du na an ron nei chauta a haba le Jezebeli nuna changkhan hei hi asya theyani an lal rei paule an thu hnuai a mi an da anga engkim kha control vek an tum do na ni atira chuan zel thel le pom nuam om taka an ron lan na hi hun aron rei chuanin mi te hi by force in ti lui na in pom tir an tum to do na ni manlaya ring tu te ti lui na an rin na phatura an ti ang mai khanin tun huna hyang kha tiang hun kha kan ma chon thar le me kani man lai khan Roma Christian te nen anin dawa tuna chuan keini kan lo om to a keini ring tu te tun lai chuan te nen hian kanin do vele thung don ani engwange kan ti chuan man lai an ma ni chuak tu kha tu te nge Christian te engwangin chanchin cha awangin tu mingin lali swa Krista minga wangin chu wangche chuan tuna hianin Christian kan ni na wangte chanchin cha awang te le lali swa Krista chan tu kan ni awang hian an ma ni te nen kanin do do na ni heng mi te hianin minti lawa minti zaba chong theilo khopa kan ka min hupsak an tum nge yang ma se chu ti huna chuan mo sian lalpa nang ang hi pathian dang tunge om ve ti ya afak angin kan zam lawanga kan hnung tol lawanga kan ngoi hek lawang achan chu kan lama chang hi an ni lama chang a in achak zokani kale khabuwa po abung top lama khanin be seina kazia ka chu be seina kan nei chu kan pathian Jehovah hi ani awangin keini chu kan ngoi lawanga kan hnung tol hek lawang ashimshima keini hawi heng ho lo do masatu te kan ni reng law mosia khanin ai gupta pathian te kha alo do de to a pathian ro puizia lo tilang to a kanan pathian kha Eliza khanin alo chawin alo do vele to boka
Polan rom ho pathiante alo machon to boka tuna chuan kan ti ve hun ani ta pathiang kan lama atanga tuin nge min dau theyang eng po chuni se alama kan chan chuanin he indo na hian hne tu kan ni nge ngei don ani kan ngoi renga eng ma tilawa kan om chuan an chak jok don sia chuwang chuan ngoi renga om tur kan nilawa hnung tol polami kan ni lo zia kha tharin kan shele tur ani chak takin chel takin white takin mangai chung si in kan bei tur ani he hun nu nga hian pathianin heti lai hmuna ada che chuan he huna hian dau turin ada che ti na ani chu ti ni lo se chuan hun danga khan ada de yang che he huna ada che chuanin asyak thina chu I chunga omanga mal som chenga avengin apui don che ni chumi tan chuan kan thu hle tur ni lawa kan thawanga kan pen chhuak ve tur ani don lom ni inuna heng thara swalti ne na inzom na thil lokol inei chuanin chu chatla pathian tan loading he toro gidionan kul khatimaya ati chim theyang khan nang poini ti chimve the ni ti hi in siang che witchcraft thilani emo pornography en chine mo thil swaldang ilo ti china ni chuanin isima pathian lami hoi chuanin amanga ina chu ilama nasat takin aron tilang don ani ti kha sherengang che nangma nia oma chu khovela oma ai chuan aro puizok alo ti sia hei hi ahun chu ani to ani pathian thu I nei chuanin puang chhuak ro thu tak isha chuan au chwa pui ro I eng ani chuani ni eng chu mi mu thein lang ro se tun hun hi kan au chwa pui hun su ani lali swa krista kan lalpa le kan chandam tu hi lal telal how tu pathian zong zong aya thil ti theile chung nung ani si a Hole here to te hele khabu the return of the ancient gods Hmasang pathiante anon kirle ti a hianin Jonathan ne hianin Hmasanga kan tha tu te emo mi Hmasa te khanin pathian shang anlo machon dan le anlo be dan te eng pathian te nge anlo be ti te le voin huna khang pathian te kha engangin nge anon net le a engangin nge nam shang culture shang sa khwa te khang zong khamin run dan te azia kani a enga po chuni se khang rei lo te a kan ron tar lan jing a khanin kan sha thiam thei em tur chu pathian kan hoi sana adu lo zonga kan om chuanin heng thara swal tan hian kong khar kan lo hong reng to a chu chuan Ama ayan sa zokin heng tharang swalte na tho theina thunei na ape a tin suta kan lo tluklu chuan hur swal na konga kan lo tlu ta ti khan ol sam taka bum kan lo ni theito ni ti chang takin min sha tirani chuwang chuan he huna hianin Christian chaklo taka man kan ni to lawa aminga Christian mai ni po a hun to lo Christian pathian nungzui tu te chu sipai anga khong taka inral ringa indau reng tura kan oma kanin fuiton angayani letpan kan za atan mal min som saksela thara fin na le sha thiam na kan ne ngei theina turin kan thungai thak ten min ti chakin pathian ta na sipai kan ni the turin min ka shwai cheu ro se